Kipat ba narilom garo kilapen kre ban yakhi da kebeting ban persya ya kara jong ke Sorkar ban lilam arpautli ki government lower primary school kentup ya ke selsila government LP school syaka Seng Tura Mothers Union ban penyat yaki. Ke Sorkar kalaya soy ya ke soskular yate bat ke Tura Mothers Union ban penyat yaki ni ki school. Kiseng bhalang ki pakentup ya ke Garo Students Union ASWA ANYO kipat ba bat kidukot ke managing jong ke selsila government LP school kiladawa na umintri ki kampuli puthi ban pendam bat wengno ya karai ban lilam ya kini ki school. Ulindrik ti sangma president ke Garo Students Union selsila regional unit uloong ba ke selsila government LP school kadai ke bela rimtam ha kini ke than bat ke syakri ki khana school ki baduk na ki baduk tam ha kini ke than barok kawai. Uloong ke jing Aiti kini ke school syaka non-governmental organisation ni ki NGO dan lele ki pat ba kini ke than kinum pediang bat kini ke kedosyai ba ke Sorkar ka lebret ya ke jingkit klik ban penyat ya ki school ki bawan ra jing mentoi ki pat ba beduk bekerdo. Kino yalam jing ini kiseng balang kila keno ya ke Sorkar bakal yuk rot ya ki kendon artikel arpawai bat arpawai jong kariti sensyar ki bala penti kena bat tenrong ya ki kamram bekongsan ha ke Sorkar ban Seng school ya ki nakabenta ki pat ba. Kariti sensyar kalau Khubor ya ke hok ki kena ban yok jing nang jing tip bat ikini ke hok ban ai kadai ke kamram bekongsan ke Sorkar. Kila kedauru ya ke hok ki kena ban yo ikjingikai Right of Children to Free and Compulsory Education Act arajar kendai klem da COEA. Balai ke Sorkar Meghalaya ke berat ikini kejingkit klik bat pasyat syaki NGO kila keli. Kila dawaru ban penkup bor biang ya ki school managing committee ki ba ke Sorkar ke laweng BI da ke balik persyak ya ke riti sensyar jong kari. Kino yalam jeng ini kiseng balang kila aipor shibna ya ke Sorkar ban weng bat pendam no ya ke soskular MOU. Lada umle ya kata kin penlong ya kejing yaki ke bejur hagis ngi banwan. Senga selselani NGO jika GSU ASWA aro ANYO tol ketam nangrumi dal sombarsal seni tarik Julai hazal gani khulpunga uno senga Meghalaya Sorkar ini Tura Mothers Union na government LP school rangko MOU soi kagapa ko rakin jigalani ko dake lekha sedu attaha aro uko senga civil subdivision SDU ni jaketa dengtang Minister waktu attaha jekai education minister chief minister aro education director uarangna aro dengtang MLA rangna waktu attaha senga yako Meghalaya LP school rangko Tura Mothers Union ni jako onna manjawa ni senga rakin jigalenga aro yako senga jasana somayonna ha jasani gisepu ko MOU soy kagabako ragal pulchina jasani isepo ragal jang wangode sengam kangchi rakpa jakut yanirangko dakken unigemen ya government school rangko Tura Mothers Union ni jako onna manchumotjawa ni senga jegalani ko dakkinga unigemen yako Meghalaya government MOU soy kagabako ragal pulchina aro yako ragale jedak kang government은 잘라야 우아그딴 government은 uko 잘라냐 nanga ni thinga yako diman ka ainga sakan thikon methela